reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Namakuru ni updates muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni operation Karundura mu bice bigiye bitandukanye, aho ubona yuko ihuriro rya FARDC ndetse n'abatanyabikorwa bayo bitewe n'ubwinshi bw'abasirikare bafite, ubona yuko bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, ariko bigaragara yuko n'ubundi ari umugambi ukomeye wa Kisekedi wo kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Turibanda cyane kuri operation Karundura iri mu Minembwe, ariko ubona yuko ari simusiga kandi atari operation yaje wenda guhangana n'ihuriro rya FARDC, n'ihuriro rya M20 na MRDP twirwaneho, ahubwo ari operation yo kurandura imihana yo muri biriya bice byo mu Minembwe. Ni mu nkundire rero tuze turebere hamwe operation Karundura iri kubera muri Nyamuragira, ndetse turebe n'imyitozo ikomeye. Ubona yuko ihuriro rya AFC ryamaze kubona yuko leta y'Kinshasa na gahunda ihari na gatoya, nayo ikaba yakabajije imyitozo. Ese ino myitozo bari gukora yo kurashisha izi mbunda rutura babonye irabasha kugira uburyo ikumira ibitero by'iri huriro rya FARDC bakomeje kuhitana abatari bakeya muri ibi bice, n'ubundi ihuriro rya FC riri kugenda arigenzura. Ni mu nkunde rero tuze turebe akantu ku kandi. Ku murongo wa telefone turi bwakire umuntu uhaherereye neza, umuroko w'ifamo wacu Bwana Bizima, aduhe idonido yuko biramutse muri iki gitondo cya kane. Ni muri uru rukerera ya burya ari saa 11 habakiri kare rwose ho taraje, ariko ibintu byabaye imberenge, ibintu byasibaniye. Ni mu nkunde rero tuze turebe akantu ku kandi. Mbere yuko dutangira rero, reka tubanze tubashimire tubifiriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi namwe mu kitwumva bwa mbere, nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, mukajya munarayikinga nyamuna, bityo namwe mukinjira mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nje muri kumva kandi mugiye gukomezanya ndi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza. Igitondo cyiza Bwana Bizima. Yego, igitondo cyiza kuri twese. Ni umubabaro n'agahinda ku bikorwa bikomeje gukorerwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubona yuko noneho ihuriro rya FARDC ryariye Karungu mu bice bigiye bitandukanye. Mbere na mbere reka tubonereho kwihanganisha abaguye muri ibi bitero, ababuze ababo, ndetse n'abakomeje kugenda bava mu mihana yabo, kuko urumva abenshi abo batari bagwishaho amadrone bari kwimuka bagakwira imihana. N'ubundi ubona yuko ibintu byabaye ikibazo cyane, tuboneraho kubihanganisha. Ndetse saho gusa n'abari muri zone zarizo zose zirimo kuberamo imirwano, nta cyiza cy'intambara, nta cyiza cy'imirwano cyane cyane nk'iyikoreshwa imbunda. Ubona yuko n'ubundi ibintu hose byageramijwe. Bwana Bizima, tujyane kuri frontline tuwapudetinga abakunzi bacu, ndetse tunasaba bikomeye abasenga nimusengere iri huriro rya FARDC rikomeje gukora ubwicanyi ndengakamere kandi amahanga arebera. Yego, reka duhere muri Masisi cyane cyane, ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Goma amaze igihe havugwa imirwano, ndetse ariko ubona ko nubwo operasiyo harimo n'inkuru ziba zisa naho ziza zigaruka ku makuru adahari, kuko ni ikintu kigaragara cyane kiri kuvuga ko imirwano iri hano mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse hano hafi ya pariki ya Virunga hano za Nyiragongo. Ntabwo ari imirwano kuko ni ibintu byasobanuwe neza cyane ko aha hari ibirindiro by'ingabo za M23. Aha hari ikigo hano Kirimanyuka, ni ikigo kizwi kandi kigaragara no ku maso y'abagenda. Rero kubahaca bahegereye, urabona ko kumva ko umuntu w'umuturage yeze amakuru neza ko yari imirwano, kuko hatamenyerewe ikibuga cyo kuba hitorezwa kurasa imbunda z'imizinga zino za kirari. Ni ibintu bitari bisanzwe rero ku baturage, ntiwanabarenganya kuko ibyo bumva bo babibara nk'intambara, kuko ahantu urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ziri ku rwego rwo hejuru, ku buryo
abari mu duce twose twa Nord Kivu abenshi babasha kubyumva. Rero iyi ntabwo ari operasiyo iri kubera hano, ahubwo operasiyo iri kubera muri Nyamuragira, kandi ikirunga kizwi nacyo kiri mu ntera ndende uvuye hano Kirimanyuka, ni mu birometero 12 cyangwa birengaho, ariko aho ni operasiyo iriyo cyane inamaze igihe, kandi ubona ko ari operasiyo ikomeye, kuko ubona ko bari basa naho bazingiye kano gace k'iyi pariki ya Nyamuragira. Hari harimo FPR zimazemo n'igihe cyane zarasize ibirindiro bitajya bikuka, ndetse kuva mu myaka igera muri 30 hari nk'ibirindiro bikuru bya FPR. Aha rero niho hari operasiyo ikomeye cyane ya M23 mu buryo ubona ko bari barambiwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabaga muri tuno duce duturiye iki birunga n'iyi pariki, kuko hariho kwibwa ku baturage bahatuye, ndetse bamwe bakishwa bazira ko bashobora kuba batanga amakuru kuri M23. Rero ni ikintu ubona ko yashyizeho imbaraga muri operasiyo iri gukorera muri ikirunga cya Nyamuragira. Ahangaha ubona ko ariyo mpamvu byitiranwa n'ibi biri kubera Nyiragongo by'imyitozo ku ruhande rwa M23. Rero aha ni ugushyiraho umucyo, iyi mirwano ntabwo iri Nyiragongo, ahubwo iri muri iki gice cya Nyamuragira, kandi ni operasiyo inamaze n'igihe, ntabwo ari iya none, ahubwo kubera intera ihari kandi hakoreshwaga imbunda zisanzwe, ntabwo urusaku rwabashaga gusatira muri uyu mujyi wa Goma ku buryo abaturage babyumva. Reka dusa n'aberekeza muri Masisi, n'ubundi ni igice cy'icyerekezo kimwe. Ahangaha mu gace ka Kibati n'ubundi imirwano igejeje igitondo cy'uyu munsi ikihagaragara, kuko n'igicamunsi cy'ejo muzi ko twari twabivuzeho ko imirwano n'ubundi ikomeje muri kano gace. Ubona ko coalition FARDC irimo gushaka kwigarurira aka gace ka Kibati, ariko M23 ikaba yabigize indahiro yabyanze bikomeye cyane, bijyanye n'imbaraga na Musade maze kubona muri iki gice. Ubwo ubona ko aka gace gasa n'akari kuberamo isibanira ari aka gace ka Mpeti, kandi ubona ko hari na sheni ziri kurasa mu bindi bice nka Rubereki. Ubona ko FARDC isa naho yakaniye cyane kuba yakwigarurira igice kubera uburyo gikenewemo cyane mu buryo bwo kukifashisha mu mihanda ihanyura, kandi ubona ko ari agace k'ingenzi mu buryo bwo kwinjira muri Warikare uturutse mu bindi bice biboroheye, kandi akaba kari gasa naho bagatakaje mu gihe kiri imbere. Rero basubije amaso inyuma babona bidashoboka ko aka gace bagapfusha ubusa cyangwa bakagasakaza muri ubu buryo, bijyanye na operasiyo bafite ziri Warikare. Babona ko andi mayira yose yabageza Warikare byajya bibagora. Rero niyo mpamvu ubona ko imirwano na n'ubu itarava muri aka gace cyane, bari kwifashisha gukoresha drone, kandi ubona ko hari drone z'ubutasi ziri gukoreshwa cyane mu buryo ubona ko bafite intego z'uko hagira umuyobozi w'ingabo muri kano gace bashobora kwivugana, bijyanye n'uko babona ko abasirikare bakuru bayoboye operasiyo muri iki gice basa naho bajengereje coalition ku rwego rwo hejuru. Rero ni ikintu ubona ko M23 yaba hasanzwe cyane, kuko ubona ko babihagurukiye cyane bijyanye n'ubutasi bwa buri munsi bwa drone zihora hejuru y'izo operasiyo, kandi ubona ko akenshi ari drone ziza mu buryo bw'ubutasi, akenshi zitaragera urwego rwo kuba zaba zigaba ibitero byo kurasa buri munsi. Ariko ni ikintu biteze cyane, kuko nko ku munsi w'ejo hashize ikindi gikorwa bagerageje gukora, n'ubundi barasa imodoka ariko biba amahire, bigaragara ko umuyobozi wari uri muri operasiyo atari we ubashije kurasirwamo. Rero ni nkaho ningi kuri M23 mu buryo bashobora kuba badafite ubwirinzi bw'ikirere, bashobora kuba bari maso cyane bikomeye, kuko bashobora kubangiriza ibintu by'ingenzi cyangwa bakaba babarasamo umuyobozi ukomeye. Yes, biragaragara yuko n'ubundi drone z'ubwiyahuzi ziri drone za kamikaze. Iyo tuvuze drone z'ubwiyahuzi nuko izi zitandukanye n'izindi zijya zibaho, kuko yo iragenda igasandarira aho ngaho n'ikompara ryayo, bigaragara ko ihitana abaturage batari bake cyane. Zikomeje kujarajara mu bice bya Minembwe. Bwana Bizima, muri iki gitondo hari drone zikiri kujarajara? Yego, hano muri iki gice cya Minembwe ntago zabura, kandi urabona ko urebye ni ikintu ubona ko gikomeye cyane, cyabanje gusa naho kiba mbere yuko bashora iyi mirwano muri iki gice
kohereza drone mu masaha ya kare mu rukerera kugira ngo babashe kureba sitasiyo uko zifashe ahantu hasherinzwe ku munsi w'ejo hose, kuko utu duce twarashwe twageraga muri 5 kandi turaswamo na tirari ku rwego rwo hejuru ndetse n'amadrone. Rero babyicishemo reconnaissance ya drone mu buryo bwo kugira ngo bamenye sitasiyo ziri imbere mu byerekezo basa naho bari kujyamo, kuko ni igice cyagenzurwaga na M23 ndetse na Twirwaneho. Urabona ko byanze bikunze hari ibitero bizindutse cyane kuri iyi saha turi kuvuganiraho. Ushobora kubona ko mu kanya rube rwambikanye kuko izi drone zatangiye kumvikana mu kirere, kandi urumva ko byanze bikunze n'iz'ubutasi kuko nta hantu zirarasa muri uru rukerera, ariko urabona ko ziri kubanziriza igikorwa kigiye kuba cyabasheringi nk'iyari hari ku munsi w'ejo, ndetse kuba hanabaho n'ibitero byo ku butaka, kuko twari tubona ko noneho nyuma ya sheringi ishobora kuba ishaka kugira ibice yigarurira, kuko ejo barashihundura ku buryo buri hejuru cyane. Ubona ko hari icyizere bashobora kuba bifite yuko wenda bagira ibice bigarurira, uretse ko aka gace mu masaha y'ijoro M23 ntabwo ijya iryama, nibwo yo itegura operasiyo yabo iyo yarashweho sheringi kuri uriya rwego. Byanze bikunze muri iki gitondo muri aya masaha tugezemo haraba imirwano ikomeye cyane kandi iribuze kugira byinshi ihindura bijyanye n'umujinya M23 ifite Twirwaneho muri aka gace bitewe na sheringi barashwe hejuru, kandi ubona ko na coalition yizeye iyo sheringi ikaba yafashe umwanzuro wo kugiye kwataka ku butaka ku buryo babasha kwigarurira utu duce twinshi. Bwana Bizima, nta handi waba wenda wakomozaho mu bice bigiye bitandukanye cyane, wenda nko mu mujyi wa Uvira cyangwa muri Kawuzi byega ko naho operasiyo ziba zihari? Nta makuru waba wabashije gutohoza muri uru rukerera? Yego, niko bimeze muri iki gice cya pariki ya Kawuzi byega. N'ubundi naho ni iminsi itambutse yose harimo operasiyo yari iri gutegurwa na M23 kandi yari inariho, ariko ubona ko batarabishyiramo intege kubera ko iyi pariki ya Kawuzi byega mu makuru yamaze kumenyekana ko harimo force nini cyane kandi yari ifite imigambi yo kuba yaza guhungabanya umutekano mu buryo bukomeye muri iki gice cya Kavumu na hano muri Bukavu mu mujyi mukuru wa Nord Kivu Waside Kivu. Rero urabona ko iyi migambi ya FRDC ndetse n'ikoalition bari bari kumwe cyane FDLR Wazalendo muri iki gice masa naho babaye nkaho M23 yabahagurukiye, kuko ku gicamunsi cy'ejo no muri iki gitondo operasiyo yateguwe iri gushyirwamo imbaraga ku rwego rwo hejuru kuri M23. Bigaragara neza ko hamaze no kongerwa ingabo muri aka gace. Ubona ko bafashe imyanzuro ijyanye na operasiyo ziri kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Iki gice herera nkaho hari mu majyaruguru ya Sud Kivu. Ni ibintu ubona ko iyo operasiyo yo muri parike ya Kawuzi byega igiye gushyirwamo imbaraga, kandi ubona ko M23 yafashe umwanzuro w'uko ahantu hose hari indiri y'umwanzi kandi bigaragara ko ari agace katagenzurwa cyane na M23, bagiye gusa naho bakora ikintu cyo gukubura ku buryo basigara bizeye umutekano, noneho kavaringi bakaba bafungira inyuma y'amashyamba ku buryo nta mwanzi bakongera kujyamo, kuko iki cyari ikintu bari basa n'abarangayeho kandi cyari giye guteza ikibazo muri Bukavu ndetse no mu nkengero zaho bitewe n'umubare wari umaze kugeramo mwinshi wa FDLR bituruka muri Warikare. Yes, Bwana Bizima, reka tugushimire tukwifuriza kugira igitondo cyiza, n'ubundi update zo nakagaruka urakomeza turebera uko situation ihagaze. Yego, urakoze cyane. Yes, ni ibyibazwaga n'abatari bakeya sahingiyi, ariko murumva ko uko byifashe umujyi wa Goma abenshi bari batari base ingabo zigiye mu mujyi igutse. Murumva rero uko bihagaze, n'ubundi update zo nakagaruka. Ni munyemerere mu nkundire mbasezere, n'ubundi twongere tuze guhura muri update isha mu kanya. Ntagara ari amasaha menshi, ari amasaha iyo bumaze gucya twe duhita tureba uko kuri frontline bihagaze, kuko bamaze gucya noneho ibintu bigaragara. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana no kunogerwa na gahunda z'uyu munsi, nihanganisha abarwayi n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.